Bahaye ikaze ku makuru yo ku rugamba n'igihe toneste nk'ibisanzwe nje kubabwira ku itangazo rya FDLR rimaze kujya hanze. Ibi bibaye nyuma yuko hari umupangu umaze gupangwa w'iyi ntambara, ariko kandi bagashaka kuza guhuza ibintu n'ibindi. Nje kuvuga ku itangazo rya sowe na Mifotra ryo gutwara abana b'urubyiruko kujya kubajyana mu ntambara kugira ngo bajye kwicwa na zira inkotanyi FPR inkotanyi. Ibi bikomeje gukorwa nyuma yuko habuze abantu bajya gusimbura abandi nyuma yo kwicirwa benshi ku rugamba. Ndavuga abasore mu Rwanda bazize FPR inkotanyi kuko bazize RDF. General Masunzu akaba yamaze kugirwa umwere, ntago bisubirwaho, yamaze kugirwa umwere ndetse mu gisirikare umusirikare yagirwa umwere nkuko mubizi, cyangwa se nta cyakurikiranwaho ntago imirimo yihagarara, agomba gukora imirimo ndetse akayikora gisumbeho. Ikibazo cya Kongo ni gute? Iki kibazo kimaze imyaka hafi 30, kandi Kongo ifite abaturage bafite miliyoni 120. Ese birakwiye? Ese Kongo habuzemo umuntu numwe? Muze kunyemerera ndaje mu isesengura rito ni ya minota mike mu makuru atangeje iminota 10 gusa. Ndaza kugaruka kuri drone za Gaza zigaragaye ndetse na kamikazi. Uburundi bukaba bwamaze kugaragaza imbaraga zidasanzwe ndetse icyitwa Uvira kikaba kigiye guteza ibindi bibazo. Ariko kandi ntago birava Uvira gusa, no mu Rwanda hatangiye uruntu uki mu Rwanda hari utuntu. Ese koko mu Rwanda baharashe cyangwa ni bya bisasu biri gutegurwa impande n'impande gusa? Bahafi ngo haya makuru atari ivumbi ndetse mukungugu. Mu nyemerere mwebwe mwese mudukurikiye kano kanya, manze mbashimire cyane ndetse manze nshimire abakoze subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho ku gihe. Turasaba ko umuntu wese uri mu Rwanda mwakoraho kugira ngo amakuru mukayasangiza abantu bose bakamenya akaga turimo, kugira ngo umuntu wese akoresha impano ye tubashe kwibohora. Niyo mpamvu mbasaba kenshi ukanda like, mufungura ikiganiro ukanda like, hanyuma ikiganiro cyacu ugisangize. Ukanze like ubukoze byiza cyane ndetse n'inkunga ikomeye. Hari benshi wenda mvuga ko ntacyo bimaze, ko birekimaze kuko bituma kenshi na rimwe aba basagosi kujya kuri reportinga ibiganiro byacu bitabahira, kuko biba bifite izo like kandi bigaragara ko bikunzwe cyane. Ni ngombwa rero niyo mpamvu tubasaba, nta nta zindi views zirimo. Niyo mpamvu kugira ngo biproteje ibiganiro byacu kuri chaîne yanyu. Reka rero twihute ku ngingo yacu ya mbere nkuko nari maze kubivuga. Ku ngingo ya mbere ndahera kuri FDLR. Iryo tangazo muri kubona aho ngaho imbere ni itangazo ryasohowe na FDLR, ni itangazo rimaze gushyirwa hanze n'umuvugizi wa FDLR wa FDLR ndetse ariwe Kire Ngoma. Uyu Kire Ngoma ni umuvugizi wa FDLR. Mu itangazo riragira riti, ku batarumva Urufaransa cyane cyangwa se abashaka bangutse kungurana ndibahera, riragira riti twebwe nka FDLR twamenye amakuru yizewe ndetse tudashidikanyaho ko Kagame yamaze gutegura abantu bamwe bahoze muri FDLR n'abandi yarukirise. Ahangaha akafata abahutu n'ibyo byishiremo, agafata impunzi akazirokirita, akazishyiramo ideologie. Hanyuma noneho muri iyi minsi amerewe nabi, muri iyi minsi atabanye neza n'ibihugu by'abaturanyi, muri iyi minsi yakomeje gushotora, ajya kwica za mpunzi ndetse ajya guteza n'umudurumbanyo, ajya kwiba amabuye ya Kongo. Akaba amaze gushyira abasirikare be standby bitwa ko ari FDLR kandi atariyo, niyo FDLR yita pirate. Nabwo ko ari FDLR ebyiri, hari FDLR ya original na FDLR ya pirate. Ati bagatangira kwica no kurasa ibisasu mu nkengero z'igihugu, ndavuga kumbi z'imipaka n'ahandi hirya no hino mu turere, bagatangira kwica. Icyo rero twamenye ko ari cyaha ashaka kutugerekaho twebwe, rwose ntago ari twebwe cyane ko twebwe icyaca ari ukurengera impunzi, ari ukurengera abaturage. Ntago dufite gahunda yo kwica abanyarwanda nkuko bagiye babitugerekaho kenshi. Mu itangazo uyu muvugizi wa FDLR uyu Kire Ngoma yamaganye ibyo Kagame agiye gukora ndetse yamaze gutegura. Iki ni igitero kigomba guturuka mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba, bakagitwerera cyangwa se bakakigereka kuri FDLR. Nkuko mubizi ntibatinya no kuvuga ngo wazendo na FDLR nayo bayita FDLR, nyamara bare n'abakongomani. Ndetse mbabwire ko FDLR yatashye iyo bene rwarakabije. Aba bashobora itangazo ni impunzi zirwanaho, n'abana bavuye mu mashyamba, abangabo bagumye kugerwa
bakora urwo rusyo. Navuze ko FDLR umuhutu wese babigerekaho, uvuze ibitagenda wese apfa kuba ari mu bwoko bw'abahutu bamugerekaho icyo cyasha ko ari FDLR. Niyo mpamvu rero Kirengoma nyuma yo kubona amakuru abana abantu bafite n'ubutasi bunakomeye bunareba kure ibyo rero bakaba batangiye kugerekaho urwo rusyo. Nyuma yo kumenya rero ko urwo rusyo bari kurubagerekaho, niyo mpamvu baje gusohora iri tangazo. Ubwo rero murabe mubyumva ko bamaze guhakana igitero muza kumva wenda bagambira ijoro cyangwa se kuri aya manywa y'isa sita n'ejo bakigaba, ntimugire ngo ni FDLR ya nyirizina, ni FDLR Pirate Kagame yitira FDLR kubera ko hari abatashye banayibayemo n'abandi bagiye bateraningwa, hanyuma noneho bakaza bita FDLR, waba rero ukagira ngo niyo kandi atariyo. Buriya amakuru ndayabahaye. Ibyo rero ntihazagire ubabeshya kuko ingabo za rubanda rugufi zaje gucungura abantu cyangwa se hari agatendo kabaye, tugomba kubimenya kandi twabwira abanyarwanda tuba turi aha tuhababereye. Ibyo bitero baza kwitera rero bakaza kurasa abantu bakabica, ngira ngo mwumva ko umuvugizi abivuze, ntimuze kugira ngo ni FDLR nyirizina, ni ya FDLR ya Pirate yamaze gutegura ibyo bitero. Ubwo rero murumva ko iryo tangazo riho risobanura. Generali Masunzu akaba nyuma yo y'iminsi y'ibyumweru bitari byinshi cyane yarajyanwe Kinshasa kugira ibyo sobanura byamaze kugaragara inkuru n'impamu, ndetse akaba mu gihe gito mu minsi itarambiranye arasubira kuri front line, ndetse aragaruka igisangane. Ntago ndamenya makuru neza niba yagarutse. Hari umuntu mbwiye ko ashobora kuba yamaze kugaruka, ariko biro officiel ntago turabona itangazo. Gusa amakuru yizewe nuko aragaruka, ndetse akaba yamaze guhaga byose na briefing. Kandi mu gisirikare iyo umuntu abaye umwere nkuko nabivuze, nta kindi kintu bagomba kumwakiza, nta mumbabarire, nta kindi kintu bagomba kumushinja, nta kindi kintu bagomba kumugerekaho, burya abaye bamwere. Ubwo rero niyo mpamvu kenshi wenda benshi twaje twazi ibintu byinshi, abandi byinshi, ariko kandi ikiri nyuma yo kugirwa umwere ntabwo tukirebaho, turareba iperereza ryaramwaje mu buryo bushoboka. Uyu munsi rero akaba aragira ku kiwanja ndetse ku kibuga cy'imirwano uyu munsi cyangwa ejo, abahari bavuga ko yahageze, hanyuma kuza kuyobora intambara nk'ibisanzwe. Birashoboka ko yafatanya na mugenzi wari waje, cyangwa se wenda wagashyirwa ahandi ntawamenya, ariko zone 35 region militaire ni zone ya Masunzu niwe wayoboraga. Ubwo rero turarindiriye, ariko kandi hakaba hari ibitero by'indege bivuga ko byavuye Gisangani ndetse na Karemi bimaze guhemukira aba basogosi nyuma yo gushaka kwinjira Pinga ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubwo rero ndaza kubaha amakuru mu buryo burambuye. Uburundi bwamaze gufata inkotanyi zirenga 150 bwazifashe mpiri. Izi nkotanyi zikaba zamaze gufashwa, ndavuga abasirikare ba RDF inkotanyi bakaba bamaze gufatwa n'igisirikare cya FDNB. Bafatiwe hehe rero? Ni inkuru ndende ndaza gusobanura yo gufatwa kwabo. Gusa benshi ni aba infiltré, abandi kaba baguye mu mutego bari batezwe ubwo bakora kinishaga bikoze inyankara saza ngo barakora motoni bigira abaturage, ariko bagasanga n'ingabo z'u Burundi za FDNB gukuramo imyenda bakigira abasivile nabo barabizi kandi bakomando. Ubwo rero niho byaje kurangira habayeho kurwana icyuma ku cyuma, inkota ku nkota. Abakomando babiri bahuye ntabwo bakirwanisha imbaraga z'isasu cyangwa niki, hari icyo bita kurwanisha imbaraga z'umubiri. Mu mbaraga z'umubiri rero bari abantu usibye kuza gukangakanga, ndakubwiza ukuri urafata ukavuna. Ubwo rero baje guhurana n'uruva gusenya muri urukerera aho ingabo z'abarundi zifashe mu abantu mpiri 150, ndetse abandi bakaza kuvunagurwa. Byari ku ntambara rero ya vuta ni kuvute, ndetse yari ku ntambara ya murye ni ntambara ngo bise murye ku kintu bagiye kuvuga mu bitagera. Iyi ntambara bise murye yatangiye mu rukerera, aho babandi bigira abasivile n'abandi bigize abasivile baje guhura rero babeshya abantu ko ngo bavuye mu Ruvira, ariko iyo murye ikarangira 150 bafashwe, abandi bakahasiga ubuzima kuri ya ntambara ya murye yo gukoresha imbaraga z'umubiri ndetse na wa mugozi. Ibi ngibi ndabigaruka, ariko Burundi kudesha po ku makuru meza. Kamanyora ntabwo byoroshye. Kamanyora aho bukera inyana maze igihe mvuga, nakundi igomba kuvukira Rusizi kuko bimaze igihe bivugwa ibyo muri kwikora muri kwiteza inyankara saza, ariko biraza kurangira rusiye aho rugomba kurengera. Reka twihute. Hari itangazo rya Mifotra itangazo
riri guhamagaza abantu bose bize barangije amashuri atandatu barangije za 9 n'ahandi na za universite ngo bajye mu turere twose badafite imirimo ngo bajye kwiyandikisha. Ibi ni shimuta abasirikare bavuze mwese barajya shaka kubajyana ku rugamba. Ndamagana ibi bintu. Umuntu wese ujya ku karere runaka waba utuye Nyaruguru, Nyamasheke, Nyamagabe, umujyi wa Kigali, Gasabo, Kacyiru n'ahandi iyo mirenge yose n'ahandi Nyarugenge, utwo turere muratujyaho barabafata barashaka abasore bo kujyana ku rugamba kandi basomye kuko intambara turimo ni ikoranabuhanga. Mani power zashize, ubwo rero nicyo bari gushaka. Nta kandi kazi bagiye kubaho usibye kubajyana mu ntambara. Uzi ubwenge ntajyeyo ngo nuko atagira akazi nuko ari umushomeri. Ndabahamagarira kwitandukanya n'iki gitangazo bashize hanze kandi aricyo kubarimbura. Ndaza rero kubabwira ko tuze gusoreza kuri iki kibazo. Kongo itubona miliyoni 120, habuze umujenali n'umwe uyobora Kongo cyangwa se ukura Kongo mu kaga. Ni impamvu ki biterwa n'iki kandi Kongo ari igihugu kinini? Ese koko ndabwira abakongomani habuze umugapiteni umwe cyangwa se umajoro umwe nibura uvugutireka nshire Kongo ku murongo? Ibi ngibi rero ni ikibazo cy'ubugambanyi, ariko nimba baranabuze Kongo ndayambwira abakongomani harabiteguye kuba babafasha kandi benshi, ndavuga abanyarwanda kandi bari karume ndetse bazi icyo gukora. Urumva bazi icyo gukora kuko twe turaziranye bari abantu amacenga yabo turayazi kandi uburyo barwana turabuzi. Ubwo rero abakongomani murasabwa guhamagara. Ntago abanyarwanda bose arabagambanye, turazi ko abanyarwanda babagambaniye, ariko kandi na Kongo harawe ibyayibayeho. Mwagiye mugira uruhare mu gutanga abarwanyi benshi bakicwa, urugero Jean Badacumura n'abandi bamugaragu bariya, abo bose bari abasirikare bakuru kandi bazi icyo gukora. Ubu rero hari n'abandi muhamagara rero abantu bari karume bari tayari gufasha uru rugamba. Ndabwira abakongomani turenge icyo dupfa tureke dupfana kuko ntago 120 zaburamo abantu nibura 100 cyangwa se abantu 3 bashobora guhagarara kuri Kongo kandi bakarinda ubusugire bwayo. Nese hari abakapiteni, hari abamajoro, hari biki. Abo basaza bo mukomeze mu bakumire bajye kure, baruhuke, abandi bajye muri kurya amafaranga ya muri za retraite, abandi bajye kwa abasenateri, ariko mureke abasore barwana intambara kandi mbashimira ko Gisekedi akomeje kugenda umweyo rwose awushira hafi kudesha poka bisa. Mwakoze rero mukanya makuru arambuye.